Da kažem kao i obično, da kažem građanima Srebrnika, da kažem onima koji sjede pod kišobraninama i da im kažem da će to još kratko trajati. Mi idemo malo dalje. Neformalna grupa građana neće sigurno stati u svemu onome što smo zacrtali i što doživljavamo kao građani, one negativnosti koje nam korumpirana vlast servira i koja nam je servira 22 godine, gdje se nalazimo u jednom jedu i čeveru. Mene je stid kao građanina kada gledam ovo šetalište, koliko je odneo novca, koliko je Osman Sulegić uzeo i opravo novca na ovo šetalištu, pa je, dok je bio načelnik, pa je od tih para napravio svoju promociju u parlament, ponudu naroda, gdje je tamo pere novac. A vi i mi, građani Srebrnika, smo jedna velika bijeda, a te horde, kako ću nazvati bandu stranačkih lidera, koji obmanjuju građane, koji građanima uzimaju sve, pa sad su počeli da uzimaju dušu. Nisam ovo džaba dao neku vertiru moga govora. Ja ću vam samo kazati jedno. 1990. godine rudnik uglja Kreka Banovići su pokrenuli štrajk, iskazaši svoje nezadovoljstvo, male plate, davanje papira, uzimanje novca od građana i mnogo toga. To je bio prolazak iz socijalizma u fašizam, neki kapitalizam, ali fašizam gdje smo dobili fašističku državu Bosnu i Hercegovinu. Ona je fašistička, ona je fanatička, ona je kriminalna, korumpirana i sve su opljačkali od građanina. Doveli su narodnu ponor, zavadili su narod i danas oni vladaju, uzmaju milijone maraka i žive svojim ugodnim i lagodnim životom. Vi koji ovo slušate, kazat ćete da mi to izmišljamo. Ne, svi vi to znate da je ovo prava istina. Žalostno što građani Srebrnika nisu ovdje okupljeni u velikoj masi, sve nas boli isto. A ispred svi stala je neformalna grupa građana koja je osjetila teret, težinu, problem u ovoj opštini koja je dapače kriminalna i fašistička. To mora da priznamo. Pozivam sve dodvarače političkih lidera i stranaka da su u zabludi kratko će ovo trajati. Kažem kratko iz razloga toga što su pokrali državu i što će sutra ovaj narod ostaviti u jadu i čeveru, a oni će pobjeći, otići će u one države evropske i možda tamo američke, gdje će tamo da žive, jer tamo su preli svoj kapital koji se pokrali do Evropa. I mi znamo, svi znamo, da su vlast Bosne i Hercegovine kriminalna. Mi znamo da je federacija kriminalna. Mi znamo da je Republika Srpska kriminalna. Mi znamo da je kanton Turski kriminalni, svi kantoni. I znamo da su opštine sve u Bosni i Hercegovini kriminalne. Javno kažem ovdje, javno, to mora građani da znate. Nećete se moći šetati vjerovatno još dugo, nećete imati novca da popijete kafu ovdje, jer su moćnici uzeli. Mi sebi dozvoljavamo da nam moćnik naređuje, da nas gazi, da nas upućuje u ponor i ideš u ponor i još tu dižeš dva prsta i glasaš za njega. Što kaže Fejza, kome dati glas? Kome? Kriminalcu? Ne, nikada.
Nikada to nećemo dozvoliti. Vreme ide, vreme teče, svi ćemo se pitati ovdje da li je neformalna grupa građana u pravu ili nije. Žalostno, Fadil Duranović je lijepo kazao i ponio vam cifru koju je potpisao Srđan Buribošić, bivši načelnik, gdje je oprano novca 821.000 maraka. Ja se pitam, da li vi slušate, da li vam udara eho? Koja je to cifra novca koji slučaju u privatne džepove, a ne samo u privatne džepove, taj dio se novca vraća tajkunima, kriminalcima, banditima u našoj opštini koji su parafirali, potpisali koje kakve ugovore da se tolika svota novca isplati. Onda postavimo pitanje i znamo da su bare popravljene, da je Sinja Dugi potok Bjelove popravljene. Pa postavimo pitanje, ima čovjek neki koji je popravljen da dođe ovdje pa da kaže ja sam dobio 500 maraka? Nema. Nema. Dakle, narode, oni nas varaju, oni nas plačkaju, oni su uzeli sve, uništili su fabrike, sve su uništili, a sebe su izdigli. Kome aplaudirati? Kome? Kriminalcu, banditu, lopovu, fašisti? Neću da aplaudiram. Neću. Nekada jesam aplaudirao kad sam vidio šta se radi, to je apsurd dati nekome glas i glasati nekoga. Ja ovdje vidim izlaz, vrlo jednostavan. To ćemo sami morati uraditi. Vi građani, dođite sami na ovaj trg ovdje. Revolucija. Ona je neminovna. To će biti ganjanje. Da kažemo uljupima, kriminalcima da je kriminalac, da ga pućemo ne ukažemo, vrati ono se pokrio, vrati narodu. Mi možemo bi sutra biti bogati. Kada je uzeli Bakiru Izetbegoviću kapital koji je pokrio ratu Lagundži, Čoviću, Radončiću i ostalima, dakle, danas bi ova država cvjetala. Ali kako kad su sve ukusili? Ja ću vas ovdje upozoriti da sam dobio dopis i dužnost mi je da prezentiram ovdje danas iz dijaspore. Prate nas pametne glave, pametni ljudi. Podržavaju neformalnu grupu građana. Još nismo dobili neku negativu. Bilo od koga? Jesmo na pravdi istini. Ganjamo pravdu. I vi, građani, slušajte naše izlaganje i nekako vam to izgleda ružno. A onda kada dođe jedan lider, jedan bandit, kriminalac, onda vas potapše po ramenu, kaže ti si dobar, ti ćeš biti, čuvat ćeš ovce. I on kaže, dobro je načelniče, dobro je vijećniče, vi ste meni dali, znaš. To je korumpirano, znači potkupljeno, da ja za šaku tršanja dadim sebe. Ne, neću jest hljeba, neću hljeba da jedem, ali će se postaviti bandi i kriminalu. To, takav sam rođen i tako prezentujem ovdje javno i ne želim niti volim bogate ljude. Jer znam da taj kapital nisu stekli svojim radom, nego plačkom ovoga naroda. To je u našoj opštini, to je u kantonu, to je federaciji, to je u cijeloj državi ovako. I zato iza ovoga staje, ovo je istina. Imate veliki pozdrav, neformalna grupa građana Srebrnike naš, od Marije Ouke, Hercegovka koja živi u Švedskoj 40 godina, koja je uputila dopis i kaže svima vama iz neformalne grupe želim sve najbolje. Na pravom ste putu, borite se protiv fašizma i protiv bande koja opljačka ovaj narod. Tačka. Pozdrav, Marija Ouka. Aplauz za Mariju Ouku koja je u Švedskoj. Dalje, imamo velike pozdrave neformalna grupa građana od Jadranke Jurišić iz Banovića, pravnica, koja prati naš rad neformalne grupe građana i koja je odala veliko priznanje neformalne grupe građana Srebrnike naš. Dakle, imamo pozdrave gdje kaže na pravom ste putu i ja sam antifašista, ja sam borac i hoću se uključiti s vama da djelujem i da se borim protiv bande, pravnike po struci.
jedan aplauz za Jedan Jurišić. Omer Čeliković, veliki humanista, koji živi u Švajcarskoj, koji je pomogao svima i svakome, pozdravio je, uputio je pozdravio je naš član ovdje i kaže, idemo dalje, borimo se, ne dozvolimo ovim fašistima da nas više gaze. Ovo je istina. Pozdrav, Omer Čeliković. Dalje, osjećam da smo kao građani u zabludi, da mi prvo ne znamo, to jest vi koji sedite tamo, ja znam, ja ću vam prezentovati, ovi građani opštine Srebrenika, pa i kantona i federacije, pa i Bosne i Hercegovine, nemaju se kome obratiti u Bosni i Hercegovini, svi su kriminalci. Javno kažem ovdje, pokušali smo da dovedemo inspekcije službe, to su prodani ljudi, kupili kriminalci. Navešću vam jedan primer, podkrepit ću papirom, ovdje imam papir, na uvid mogu da vam dam. Kada sam kao sekretar Udruženja građana mjesto Potretinja otišao u inspekcijske službe u Tuzlu, to je kanton, kod Besima Durakovića, vodili smo tamo razgovore o mnogo čemu i onda smo tražili da mu napišemo svi oni koji na crno rade, da zaštitimo ljude koji imaju firme, koji imaju svoje radnje, koji plaćaju porez uredno, da dostavimo. Mi kod žene smo to uradili, znate šta je kriminalac uradio? Kad smo dostavili pisane forme overeno, on je dao inspektora na teren i dao im te papire, umnožio i tamo da kažu da je to radila neformalna grupa građana Srebrenika naša. Nemoj da budemo zabludi, kad dođu u opštinu inspekcije službe neće uraditi ništa. Moramo uključiti SIP-u i strane posmatrače ovdje uključimo da uđemo u uvid pokojnog novca, dakle, na našoj opštini Srebrenik. O njoj pričam, a to je prisutno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ljudi koji traže pravdu, to su bili i rudari, Rudnika Krijeka, Dobre je. Na isti način, kao što je danas ovo radi neformalna grupa građana, pokrenula je generalni štrajk Rijeke. Blokirali grad Sarajevo 4 dana, tamo smo boravili tražeći pravdu. Ja svima građanima opštine Srebrenik kažem, ako vjerujete u vlast, onda vi ste glup narod, ja vam kažem. Vi niste normalni. Ustav ti je dozvolio da imaš pravo na život, da imaš pravo na rad, da imaš pravo da jedeš i da se boriš protiv vlasti, protiv bande. To ti je Ustav kazao. A ti, bijedniče, sjediš, imaš marku u džepu i dvije i onda kažeš, ma daj, evo ti, nije znaš. Ali, vrijeme će da pokaže šta će biti sutra. Vrijeme će da pokaže da li je neformalna grupa građana koja vam prezentuje odavde svakog utorka iznosi činjenično stanje argumentom da smo opljačkani kao narod, da smo pokrali, da su radnici istrani iz fabrika, da su fabrike oni otpustili, da su uzeli novac za fabrike. Ne, vi se ne pitate. Pa prođite malo Srebrenikom, vidite svi. Gledajte internet, gledajte Bosnu, gledajte Majevicu, Gradnju, sve je to, uljupi su to, uzeli novac, porušili i za marku kupili ili prodali za neki 5 miliona, a ono košta 50. Sad pogledajte šta radi sa naroda. Zato su bogati, zato imaju jahte, zato imaju sve, a ti, bijedniče, sjedi u ladovini i trljaj noge i kaži, ma meni je dobro, imam kilo ljeva, dobro je, imam ja šta da jedem, i ja imam šta da jedem, ja sam u penziji, ali ovdje je masa boraca koji su branili grad, branili Bosnu i Hercegovinu, 20 godine broju. Da li se pitate, jer to vi ne podržajete ove ljude, borce koji su ginuli da se suprotstavili bandi, no vi ste pobjegli od ovih ljudi
Onda ste otišli tamo po opštini da se dodvorite načelnicima nekim koji rade za pare. On se kandiduju i bore se da bi došli tu da uzmu novac. Ne da nešto napravim, alo, evo ja ću, daj da sjedim mjesec dana gledajte na trgu, omislite, da plaćim samo i da dadem građanima na upravljanje ovu opštinu. To je ključno pitanje. Pa mi se igramo, gledamo, ja taj čovjek nisam i neću nikada biti. Mogu puštati čovjeka, da ga puštim, ali da me kupi za nešto te novca nema. Mi smo, pa ja ne znam šta se sad dešava narode, pa trebate sjetiti psijatrima se pregledate. Ma mi trebamo krenuti blokirati kompletan grad Srebrnik. Blokirati. Pa neko mora izaći ovdje i da kaže. Pitam vas, evo mi smo svakog utorka ovdje. Koji je to vjesnik došao ovdje? Nam je biru. Koji je došao ovdje da kaže da uputi poruku? Ne smije. Ni zato što je u talu dole. Svi su u talu uvezani, svi su uzeli novac, a bijedo tegli i vuci i radu skapaj. Ovo je poruka tegljačima, a inače mi smo tegljači i uvijek smo radili za moćnika, a i onaj beg je iskorištavao bijedu za šaku tresa i šaku soli, mora mi dan 12 sati da krka, da kopa, da ore drža, a on izirao od ovdje. To je plačka naroda, samo ovo je na drugi način. Su radni begovi, ovo sad radi moćnici kriminalci, ove Bosne i Hercegovine i ove naše opštine Sjeverni. Pazite dobro, znamo i mi vas upozoravamo i upoznajemo i prezentiramo kako radi opštine vijeće, kako radi načelnici, kako rade predsjednici mjesnih zajednica. Vama je to sve jasno, da su to jedini ljupi, stranački podobni, nesposobni stranački podobni, koji će samo dignu dva prsta, a oni malo pismeni, oni ubiru plodove ovoga grada, tako plačkajući i praveći čuda ovdje. Dakle, šta hoću da kažem? Vijećnici koji mi osuđujemo ovdje s ove govornice, koji participiraju u vlasti i po nekih 10 godina i 15, mi vam otvaramo oči da znate o kome se radi, da su to kriminalni ljudi, da pljačkaju svoj narod i građane one koji su ih birali. A danas, uzmite liste, ja imam već neke liste, ti isti vijećnici koji su ovdje uzeli sve što treba, koji mi osuđujemo, da su kriminalci, oni su sada malo prokrenuli ploču. Sad se kandidovali za skupštinu Srpskog kantona, za parlament federacije, za dom naroda i tako na veće funkcije da bi još uljebili se i da bi još bolje živjeli. Gledamo ovdje sada Mustafa Muratovića kako lobira da se glasa za njega, jer je kandidat tamo da li u skupštini ili u parlament u Sarajevu. Pa to je apsurd. Pa gledam ovi načelnici kako traže sada, kako se to sada već govori, već je krenula predizborna kampanja, ko će doći od njih na presto, jer treba da istopisuje kriminal i da još više baci u polju ove građane. Dakle, mi nećemo to sebi dozvoliti taj luksuz. Javno kažemo da mi građani, to jest neformalna grupa građana, nećemo sigurno dati glas nikome, uticat ćemo na sve one što možemo da uradimo da ne glasaju građani za ovu bandu. Mi moramo napraviti preokret u našoj opštini, mi moramo napraviti preokret u Srpskom kantonu, negdje će pukut, ali gdje, to ćemo se pitati, gdje će se otvoriti vatra, jer ovo je više neizdrživo.